Na današnji dan se zbirajo ljudje na pokopališču. Ampak na današnji dan pridejo ven tudi taki, ki sicer ven nikoli ne pridejo. Nikoli! Zato je treba biti ful pozoren, pogledati okrog. Ker eni ljudje so nevarni. Ja, eni ljudje so res nevarni. Ful jih je težko prepoznati. Zato je treba biti res ful. Previden. Ful previden. Ful.